Ovako izgleda eksplozija bombe s bijelim fosforom. Oblaci dima kada se udahnu uzrokuju trenutne ožiljke na plućima, guše ljude do smrti i otapaju meso baš kao napalm bomba. Bijeli fosfor je bezbojna i žućkasta prozirna tvar nalik vosku, koja mirisom podsjeća na bijeli luk i zapali se u kontaktu s kisikom. Kada se koristi, prati ga glasan prasak i oblak svjetlo-bijelog dima. Može ostati u stanju mirovanja u zemlji, ali izlaganje zraku uzrokuje da se trenutno zapali. Prema konvenciji o hemijskom oružju, bijeli fosfor se ne smatra hemijskim oružjem i stoga se koristi na bojnim poljima da bi dimne zavjese generirale svjetleće oznake ili spaljivale bunkere i zgrade. Ali nezakonito ga je koristiti kao zapaljivo oružje u ratnim zonama i u gusto naseljenim civilnim područjima. Snažno gori i može nanijeti užasne povrede, ubiti i spaliti do kosti, a njegova upotreba predstavlja ratni zločin. Bijele fosforne bombe zvale su se Willie Pete i korištene su tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Pentagon je priznao da je koristio municiju od bijelog fosfora u iračkom gradu Faludži 2004. U periodu 2008. i 2009. godine koristio je Izrael na civilnim područjima tokom svojih stalnih vojnih kampanja u Gazi. Izrael koristi topnički bijeli fosfor u Južnom Libanu i Gazi od oktobra 2023. navodi organizacija Human Rights Watch. Najmanje 173 osobe su povrijeđene pri izlaganju bijelom fosforu u Libanu od oktobra do kraja maja. Proteklih dana libanski mediji optužili su Izrael za bacanje fosfornih bombi na glavni grad zemlje Bejrut. Human Rights Watch kaže da izraelska upotreba municije s bijelim fosforom u naseljenim područjima neselektivno šteti civilima i natjerala je mnoge da napuste svoje domove.